kap tu kat ni ki jinglong jong ki sipai babha kate to ka banta ko kwa agani ka por u ya sam bu pi ni ka sngi wai wangai scammer ka ni ka khubor u ya rap ka jing im yong i wo tip i wo to wa pia i le kamong depan manu belai wo man ki soldier yong ka prathai bot ki soldier yong belai wo muruong to ko open kan mo pi em kap tu kan dali ki pon ko nan kong ko obo ye gani ka banta kam ki te ki soldier la ne kam ki te ki chipai ki yong belai Dibha ha TPE betul ke pertai cisin ke sini hagawa dahap ko hagapop usoitan de yo une ke bantau penjat penprai ke pop de yo penjat penprai ya iki bru muruang Henry ha perdi kam te ke jingman ublai em sange une ke banta open bha ya iki bru ne ke bantau sai ublai ya ke te ke cipai ki o ne ke bantau ya lek pracha e ke cipai yong ke jingdom de kwa obo ye ke ni ke pon ha ke ni ke por ke ni ke pon ke bonun kong I wong kam ni na ka kawi ka qualities ko em kam ha ka jing em ke soldier kawi ka qualities ko em kam ha ka jing em yong ikam ki chipai to ka ni ka jing len la de em kam I wo len la de mot yu e bha yi ki bru uman ki soldier le ne uman ki chipai le ne uman ki nong kre ha ka wan kon ka kam la de ki len ki yele de Tena ketika daw wan ke jimbut yang ni step kau dang penkrek ketika message untuk MK mi ipia wolen I jaladi ko ketika por pray ipi ya ko wi ke jing ong yong wi bru kro yong blan ke Bible ute to after Paul ong ni ke tin kam ni na Philippi kalau nang menun kong ko arpawi ong ni ki kentin ong na Maria ngaban im kolong ho Chris bat ban yap kolong ke jimentoy kan bat yang na Maria nga ban em kolong ho Chris ban yap kolong ke jimentoy kan kini ki kentin ke wakalam kini ki kentin ko kalam Paul ki kentin yong ke jinglen jaladi ong yang ban em kolong ho Chris ban yap kolong ke jimentoy penyu haini o kalamu ya ketika kentin wo len jaladi ublai hagini kisngi kwa ubla wo sai ki soldier ublai kwa ni kisngi wo sai ki nang yalam ki wo not ulen jalade kat kam ka jingman yu bai pi ya ka prathai la pai pi ke imlang sa lang pai pi everywhere pai pi ki maga aga politician pai pi ka to pai pi le ke imlang sa lang ka jinge mut ki ka jingsi ka jor palat ko naga te ka daw kam ki te ki bru ki wo tip mit yo to blai wo im ublai wo bu tho ye pi nga hap yu yo ye ni ka wi ka quality ka jing im yang happy yo ikwi ka character ka wi ka nature ka jing im yang ka te to wo len I yelade upol ong ban em klong Chris ban yap klong ka jing toy to I usuk wo len I yelade upol to I usuk yo wo ong ban em klong Chris ban yap klong ka jing toy ri was yaw suk to upol to bru chi sin ka sni man u to nong chun ye hi ma kyong blai o chi sin ka sni man to nong chun ye ka luti kyong blai ban yap u yo ro ki ki wangat ka luti kyong blai Kiwangai yo Jesus Christ. Henry hagwi kasnikta ublayo o. Emu you take a powerful encounter with the Lord. Emu you take a powerful encounter with Jesus. Then you take out the change ka jingim kyo. You ko ong ipi ka ka por kam kita ki chipai le ne kam kita ki soldier nga PM kami nangkong wo mat yo Jesus Christ ka jingim yang I. Ile ong kam te to ka jingim yang im to dua ini hasla pertai. Ka jingim yang ito Untuk dua ini setelah pertanyaan Henry em ka jingim hadin yong ka jingyap you on life after death. That is not the end of our life la dong di contain. Ka jingyap untuk ka jingkut yong ka jingim. Henry ka jingyap to ka jingsedang yong ka jingim yong I to ka te to ka benta ko nengkong. Sekawi ka benta ko wong I penikaktin kong lai Esther hagal nang wasur ka bukan ru ong Guys tani ki kentin ong ko ki te ki pai lang yang ka ong ko khile ya lum lang ki ju baro ki bran susan batu ya sha jit na ka banta junga but what bam la ne di lai sngi la ne man met la ne man sngi nga ro bat ki thai sam la junga ngin ya sha jit kum jo bat kum ta na le shopo sho sem ka bom long kat ka ba kum ka an abai na em ka ni ko wi ka tin ko kwa ka ni ka por upar khat I ka ni ka por ka te ka tin ko ong kam ni ong ko ni ko wi ka tin ong ka la dangan yap ai ngan yap Mto iwasuk yaki bruwo ong ki kamte ladang ayap angan yap so as a soldier kam kita ki chipai ki ong blai kam kita ki chipai ki wo yeng na ka liang yong ka jing shisha kam kita ki chipai ki wo yeng na ka liang yong ka jing sakhet ha to nga pi no di ong ladang ayap angan yap no di ong kamte Iba akin ikisngi ng ong ipi ka bom shisha kaya le ya ka jing shisha nagadaga daw ka jing shisha kahaban job ya ka bom shisha nga siya ang duang aman ka por kini kaktin ong hamcha ukompromise ya ka jing bom sakit ito ki bru ki ong blai nga le ka por ong yin ka por kang chipai on Jesus Christ
as a youth pastor of Christian Revival Ministry, ngala mana kam utau cipai, wau yin negabanta, wau pendok pendan, yiki wong tok kat kam gamon jong lai, jo duai na man kapon teka corruption, jo duai man kapon na kapla ke jingsi. Negabanta ki go pensi ke chlong katau, negabanta ki go pensi ke chinchar kadar. So ito man teki cipai, negabanta dau kam ki cipai no hi mo ong ban im no hi mo ong ka ong ke Esther, ong ka ledangan yap aingan yap. Ledangan yap aingan yap. Ko aku upenkan mo pidang ini ki benai ko dap yo pi ke jing hapa Amerika. Ke jing hapa Amerika ucan liquor. Kaman ubru maya yo blai. Ubru yen ha ke jing sakhet. Hado wa mam tin yo ke jing yap. Kajing kali gini kapor as a soldier, kam ki cipai hatu tini kita gom sakit, mau ongi ma ngau jenya haga jing sakit, ngau jenya haga jing sakit ni pa kani ka istar ongko ladangan yap aingan yap, ile ke istar ongko kamte, uto kabru ka wadap de kabru kani ka istar da kabru ka wadap do blai hajing im yongka, ilong ren yongka to su blai sudah, tipik kitab istar le purepim champ ki kintin blai bat try, ile uto wa ka kitab Esther to ka Esther to ka bru ka wadap lupa do blai haga jingim yongka bha ujap ka jing wom sakhet la danga pim dap ka jing long blai ka jingim yongi ko ong gadi ka po na ka banta ki MDC yongi siamo ayo bla em ki MDC ku ri blai gini kisni siamo ayo bla em ki politician ku ri blai gini kisni nga jo ong blai engo yeme wasai ni ki bru ki wamai me blai ngo ong pi penrahem plat ka do no nga kamu bru yang blai Neng tak tahu orang yang pinga pi hap kopi ke jeng long belai, hap kopi ke jeng long belai, ladang api ami ke jeng long belai, ngah orang yang pi ke jeng wong shisha, kamla ban yeng persha, ya ke jeng shisha, ko abu pi weekend tin orang kami na. Be ready to die for your dream. Be ready to die for your dream. Ngah orang yang pi warok na priong igri ke pot ami ke dream ke jengem. Emi ka vision he ka jengem. Ka Bible on ka proverb arba prakat kende. Where there is no vision, people perish. Ladang apim emi ka dream, ladang apim emi ka vision, ngong piwan ka jingjat ka ukron nega daw. Be ready to die for your dream. Be ready to die for your dream. Ka ta ko ning kong. Iwa ar ko open kan mo pi ni ka pon ka pen ko ar to courage. Courage. Ijum ka jing shlor. You am kam ya I ki chipai. You am kam ya pi you am kam ya nga. Am kam I ka jing shlor. Yenya priong pigri ka por kamu bru yang belai. Yenya ka jing chlor. Man ka por yenya ya tu me ya lap ka gospel ki yang ko per. I kam ki bru yang belai snyau tu I to ki chipai. Ki yang belai. So yenya ka jing chlor ka banta berabor open snyau ye ka gospel. Chi ki bru ki am kam ye ka tin kyong belai. Ka Bible ong ka Hebrew chi Pauli bo san ong ka kamni. Namar kata what bread not pi. Ye ka jing chlor jong pi ka badon ka nong ka bakrau. Tipit ka don ka nong ka bakrau ka jing chlor. Ko ongi pili ka por ka ji chamuro aga ji ma pi kam pi ki sol dia ong pi ki chipai no ong pi happy face chipun ki situation ka ji ma pi happy face chipun ki circumstances ka ji ma pi happy face chipun ki battles ka ji ma pi so you am kam pi to am kam pi wo am bi ka jin chlor ile wo ka ti no blai ong ka kam ni na ong ka ti no blai na mar ka ta what bread not pi ya ka jin chlor chom pi ka baton ka nong ka bakrau em kanong ko kru ha ga jing chlor la da pi no pi ga jing chlor yang pi udo pi kanong ko kru ha ga jing em ne ga dang ko ga ni ga por wo pnyo pi ni ga man sim yang ga jing chlor wa ha ga jing chem no ga jing yo i bro wo chlor wo ye ni ga jing sakhet wo yo i ga jing wom sakhet ha po ki kjat yang pi ha po ki kjat yang a ka kti nong blai ong ga ni ga banta ni ga Bible proverb arba pran nung kong ong ka obaman opiyap Abam don babayu Henry ki bahok ki shlor kumusing tipi ki baman ki pet yap ki ile uto wa enga te ka jing baman ne ka jing mang ki hari ki wahok ki shlor ki kumusing ang ka tin jong blai so nga pi hap shlor bai kam ki sing hap shlor bai le em ka jiwam sakhet umto compromise ka jing sakhet le em ka corruption umto I corruption langi I kam ki bru jong blai I kam ki chipai yang ka jing sakhet hap yu yin le pacha ka corruption hap yu wan ra ki ki ka sakhet haini hasla prathai nong bishar kalau nong bersan kalau arpawi kini kita kin ko siaw suk bahaw ang gaktin jong blang ka Debora to gowi ka Monday wo chlor bah kini ka message na ka bantang pigi Monday wo ang ka kamni na siaw suk ani kantin ang ko man sim jonga to dang ya gabor tipi kani ka kantin ka ni wo kani ka Debora ang ka to hakapor ko em ko haperdi ka tma la yele tma gi kala ye lai long ki su ka chipai wo ong ki ong go hamtin ye kala ong go man sim jonga
tunang ya hagabor so kam ki chipai pilap yo pi gani ka spirit of courage ga jing mang pi spirit of boldness ga jing mang pi wo ong pi ko man sem jang wat syap te ko man sem ja tunang ya hagabor ka banta ga wale kam ki soldier you am kami ka jing mang pi ga jing mang am kami ka integrity wo ong de English integrity in the life of soldier ijimut ka jing long hok ba ka jing le hok how shipai em kam pala di wo le hok Pun bahai kibru gini gisgi mem di le hok ki em ki haga haya surang em ki ga haya surang tangom em le di ki kat kam ka hok ka to sapule ile ka prathai jot ka so sorry to say ile ka state me khliang i jot ka le ka dau du na pala kibru go le hok le ka dau pi nga ki chipai kyo blai kichipai yang ga jing sakhiat em kami ka em te ye ka integrity em kami ka jing le hok hawo blai pen yeng ye kam kinong yalam you em kami wo le hok e ne ba ha ko ka sni le danga pi le hok e dau yo ai ka reward hai ta habnen dau yo ai ka bainong hai ta habnen le ka dau pen chlor ye pi na du ki kena skur le ne woro ai ko amini u blai khori wo mani kibru ki wo le hok ha ka jing em kyong e ka kthi no blai ong ka kam ni proverb ti phau khat kan de Ông ta ubayat bed uyat scam Henry uta upendor lik yiglanti on itoyu uta ubayat bed uyat scam ladanga pilai bat yigaluti go to ublai upen scamu yigaluti la yongi kibru ki wambat wan nga ong yepi la dapat pikiru kibru ki wambat nga ong yepi makalangi yepi kiule so pinatong like in the clay so pina klik like kena tedang lagi lagi dah ublai ko umi kichipai ke bela hak kebenta go so ibu ang ko abu ye gani ka pon ka wa mk ma ka jing mai ki so dia ka te to ka teamwork leni ka jing trai lang mk mi ka jing trai lang as a soldier myi piule semen pi ngala miu ye ngala as a youth pastor ngam yu le semeno nga mk mai ki wi tuan mk mi ka spirit of teamwork pure pinika bible lagi kitab Exodus hagal na wakat nyar ko do prado kanru hagani ka banta kan mu pi on the bible Moses to uno yalam wada sayu blai kau itu cipai na ka banta wo pelat yaki Israel na po yang kari Egypt iwu dia ka tin tong blai ong go hitipor haga kitab Exodus kan nyalo nong haga dekot kawa prater ter haini em ka dia le tma hapri kinong Amalek wagi kan Israel ka bible ka tin blai ong go Moses so yu dingdo kam ni na ne ta kau dang ying ka dingdo yang kam ni Di ba Joshua ulaw jaga battlefield, Joshua law jaga madan tma, and then Moses so to you dingdo, kau dang ying dingdo chajrong gam ni, one ka jing cha job ko kro ginong Amalek, abaya, one ka jing cha job ko kro ginong Amalek, hare manda not to dingdo gam ni na, cha job kini ki kan Israel. Hakam kita ke por siap su wong tin tong blai na liang timun na liang tidiang em uhur wo Aaron ki wo kerchan you Moses wo ra you to dingdo hai new you pick a teamwork as a soldier we need the spirit of teamwork em kami ke spirit of teamwork kemen sim ke ji krek lang Moses wan ke jing jap ku kro ke jing into Israel na ka dawu Moses em ki perlo yang uhur wo Aaron hagari ke por siamu ayu blani em taknika MPSS haga jingya luti yang usar pi muksar ngangayo em ki hur em ki Aaron ku blai sang ni ke bentai yang pi so scam ki hur ki Aaron as a youth pastor nga jo ong ki perlo yang you are my right hand you are my left hand nga jo even sim bahagi ile was nyau to ngam ye au lai samen ami we continue ong gam ni na you continue siao su bai ong gam ni if you want to go fast, go alone. But if you want to go further, go together. Let it go up you like cement. Let it go up you like smart like cement. Let it go up you like jangai lai lang with your ite de continue jo ya jeng kurkuba aman kapor. So kapan go so to ngapi am kau ye krek lang. Hawa ong ye krek lang ye jut hab ya burong kalian VIP, hab ya honor VIP. Mho puniu bore botong ngarak klana ye me. Ngarap khalana ya pi ngarap khalana ya pa no em kam you honor EVIV em kam umayai EVIV em kam you
open read EVIV kata itu kejing kot kong belai asas dia kau kat do akan kapor kebentar kawasan to UMKM ke disiplin memkam ri batai pi ciboi pan ke disiplin dia bah kamang sar muksor hangai yo ka foundation yang kenika MPSS singa ngai to it is the discipline so memkam ri nga ubatai pi pan ke disiplin ni bah da TPP te kani to ka short message hagari kapor ka jing slot kolen kat ka oblai bo ga do no jonga ngai scam ga ka message o man ga jing kerku ya pi usam up ni ka kubor ka message ka waman tibian ba di kapor to some qualities of a good soldier katto kani ke jing long jong ki sipai ki ba ibun kong kan mo ba haki sipai ki ba ki ga jing long yongki apa yana ibun kong hap ki len yelede ka estar ongal dang ayap aingan yap hato emi ki bru kini ki siwo ong kamte hato emi ki bru kini ki siwo no ong dengan yap aingan yap so kini tak bentang ko kong you are when you am kam yipi am kam pi ka jing chlor you believe when you am kam ka integrity mut ka jing le ho you so when am kam ka teamwork you san am kam ka discipline you kong am kam you len yelede Ibu am kami ke cinclur, ibu le am kami ke integrity, ibu su am kami ya ka teamwork, ibu san am kami ke discipline. Kini dah ka kubor, kini kesni. Ublai kendra ukur kendra yepi, umensi nong blai wo yarap yepi, o digest pi kini ka kubor, kublai shibon, hagani ka pon, ublai ukur yepi, nam ta ka brom jong blai. Amen.